We have to be the strongest, we have to be the best, we have to be unbreakable. And it's not possible. Moralitas para janani, sabon sayan rarat punika. I feel that my daily schedule is definitely overly packed. We're expected to be mini adults. We're expected to fit in a mold. Kauripan sa estado favorit kasukan, nyatos ngelaliang gresta sa utamaya. It should be this bright, shining light at the end of the tunnel. But we don't even know how much tunnel we have left to go through. Our generation is the first to grow up natively with technology. My whole childhood has been absorbed within the internet. Я fokus selalu, makanya ada aturannya. На ден прекарвам поне 1-2 часа с таблета. Pengaruh media sosial sani durung patut kecingat alit-alit akeh ketonton terkatutin. People are almost two separate identities. I do feel kind of lonely just thinking about what could be instead of what is. Menawiwentan pemagi sane patut itenin mangda digelis mewali ngelingan jati raga suang-suang. Не съм се чувствала никога самотна. Защото всички са при мен. Pertama agama, kedisiplinan. Ние сме огледалото. И ако децата виждат в нас кривото огледало, то след това самото ни общество ще бъде криво. Пожелавам на всички деца, които са тъжни и самотни и нещастни, да посрещнат сегашното си щастие.